Pintenan Pak. Alah, ora salah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Sik kula glondong riyen, Pak. Pak Sumadi, wa ilahi Pak Mahfud, wa ilahi Pak Laris, wa ilahi Pak Sutoyo, wa ilahi Pak Darmon, wa ilahi Bu Sukama, wa ilahi Bu Sukini, wa ilahi Bu Jumia. Dek wingi sapa mriki, Pak? Napa nggih? Wa ilahi Bu Suprini, wa ilahi Bu Ratmi. Arwah saking Bu Marfuah, wa ilahi Pak Jamal sekalian, wa ilahi Pak Mumin sekalian, wa ilahi Pak Sarto sekalian, wa ilahi Pak Said Hadibi, wa ilahi Wali Ridwan, wa ilahi Siti Halimah, wa ilahi Siti Mardia. Arwah saking Bu Munawara, ilahi Pak Bedri Munir sekalian, wa ilahi Pak Suhid sekalian, wa ilahi Pak Idris sekalian, wa ilahi Pak Su'ed. Kok metu getihe aku. Napa, Bu? Pun siap. Nonton iki mulai. Terus komputer. Masih jenengan. Pak Bung kula. Pak Lama. Pak Sofian. Nggih, pesen apa, Pak? Karo kayak cedek masjid. Ketika kalimat-kalimat Gusti Allah Nika, Pak. diwaca tenang. Dan nika semaan Al-Qur'an koyone kok gak sing teko bahasane diwaca kok ping terutuk ngoten niku lho. Ora percaya sih. Kuwi yang